أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنجر شميمان الله سبحانه وتعالى نسابر أمرني مجشاء إيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم n'umuryango wayo muziranenge. Abavandimwe b'Islam duhuriye ku rubuga, uyu ni umwanya w'isomo ryacu amavu n'amavuko y'ubushiya. Nk'uko twabibonye, twasanze inkomoko y'amavuko y'ubushiya ari Imana subhanahu wa ta'ala, akaba Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kubera iki? Kubera ko yavuzwe ubushiya bisobanura ubuyisilamu, wavuga ubuyisilamu bigasobanura ubushiya. Wenda buri wese yakwibaza ngo kuki tuvuga amavu n'amavuko y'ubushiya, nuko ari cyo kintu gikunze kumenyekana mu bayisilamu. Iryo ni izina rizwi cyane mu bayisilamu, ni izina ryabaye kimomo. Ubu hano ndamutse mpagaze nkavuga ngo amavu n'amavuko y'ubusilamu, buri wese yahita avuga ati ibyo ni ibisanzwe. Ariko turashaka kugira ngo tubereke ukuri nyakuri gushingiye ku gitabo cy'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, gushingiye kuri sunna y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nk'uko rero twabonye ku ikubitiro intumwa y'Imana mu mwaka wa mbere ikimara guhabwa ubutumwa, niyo yabatije Ali ibn Abi Talib n'abazamukurikira akazina Shia. Twabonye nanone Imana subhanahu wa ta'ala muri aya nyinshi zitandukanye ko ariyo yagiye itubwira iti nyamara ni njyewe ntoranya abagomba kujya ku isonga ry'abandi, kandi abagomba kujya ku isonga ry'abandi si intumwa gusa. Dushingiye kuri aya ya Quran, aho Imana subhanahu wa ta'ala yabwiye Ibrahim, yaramubwiye ngo Ibrahim amaze kuzuza isezerano, yaravuze ngo qala wa min dhurriyyati, Mana yanjye. Ubwo buyobozi ntabwo ari ubutumwa. Imana subhanahu wa ta'ala yavuze ngo wa idh batala Ibrahima rabbahu bikalimati fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman. Ntabwo ari inni ja'iluka linnasi rasulan, cyangwa ntabwo ari inni ja'iluka linnasi nabiyan. Oya, ni imaman, ubuyobozi. Ntabwo ari ubutumwa, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abahanuzi. Hoya, ni abayobozi batari intumwa ariko bakaba ari abayobozi bakomoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim yaravuze ngo wa min dhurriyyati, yewe Ibrahim, yewe Mana, no mu rubyaro rwanjye ndakwinginze uzakuremo abayobozi. Uyu Ibrahim yari asanzwe ari intumwa y'Imana. Ngira ngo munyumve neza. Ibrahim yari asanzwe ari intumwa y'Imana. Imana imwongera kandi kantu, imwongera iranka. Iramubwira iti nubwo uri intumwa y'Imana ariko nkugize na imamu, nkugize n'umuyobozi. Ni nayo mpamvu ngira ngo abantu babyumve neza, imamu na rasulu baratandukanye, imamu na nabiyo baratandukanye. Yani imamu n'intumwa baratandukanye, imamu n'umuhanuzi baratandukanye. Imamu n'umuyobozi wa umma, ntabwo ari intumwa ya umma. Ni ukuvuga ngo Imana subhanahu wa ta'ala, nk'uko twabibonye, niyo itoranya abagomba kujya ku isonga ry'abayobozi muri umma yayo. Twabonye ko Imana subhanahu wa ta'ala yatoranyije Ali ibn Abi Talib. Bageze Ghadir Khum, ibwira Rasul iti balligh ma unzila ilayka min rabbik, shitsa ubutumwa bw'Imana yawe ku bantu. Ikintu cya mbere Rasul yakoze, yafashe Ali ibn Abi Talib akaboko arakazamura, aravuga ati man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu. Uwo nari imbere y'umuyobozi, uyu Ali ibn Abi Talib ni umuyobozi we. Iryo ni ikubitiro ry'ubutumwa. Ali ibn Abi Talib nawe ajya kuva ku isi yasize Hasan, umuhungu we Hasan ibn Ali. Aravuga ati yewe mwana wanjye, fata uyu mwanya uyobore. Murumva ko ni uruhererekane. Rasul ashyizeho Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib agiye gupfa, ashyizeho umuhungu we Hasan. Ibi ngibi babibona mu gitabo cyitwa Yanabi'ul Mawadda
cy'umugabo witwa Al-Qunduz. Al-Qunduz avuga amazina y'abayimamu nuko yahanuwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuva kuri Imamu Ali ibn Abi Talib kugeza kuri Imamu Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Ni ukuvuga ngo uru ni urutonde rwashyizweho n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Niyo mpamvu tuvuga ngo amavu n'amavuko y'ubushiya bikomoka kwa Allah no kwa Rasulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ali rero yashyizweho n'intumwa y'Imana nk'umuyobozi wa umma, aza guhuguzwa, agiye gupfa arongera afata murumuna we nako umuhungu we Hasan ibn Ali ati fata uyu mwanya nawe uyobore. Nuko byagenze. Hasan ibn Ali mu masezerano ajyanye na Muawiya mwana Abi Sufyan yarambwira ati ubuyobozi ushaka kugira ngo amaraso ameneke bufata ubutware, ariko nuramuka upfuye cyangwa uvuye ku buyobozi uzabutugarurire. Nimba nakiriho ngewe Hasani uzabuhe murumuna wanjye Hussein. Muawiya arabyemera arabisinyira nubwo atabyubahirije. Murabona ko ni uruhererekane. Kandi nanone icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni uko Ali ibn Abi Talib amaze kwitaba Imana, Hasan ibn Ali amaze gufata ubuyobozi, mu masezerano yagiranye na Muawiya yaramubwira ati Muawiya, twara byose, twara ubutegetsi bwose, twara ubutware bwose, uyobora igihugu, ariko utureke dukomeze twigisha idini, twigisha ubusilamu. Kubera iki? Kuko niyo yari misiyo yabo, nizo zari inshingano zabo. Muawiya yarabyemeye aravuga ati nimume byose, ubusilamu bwanyu mubugumane. Niko byagenze. Hasan ibn Ali, Hussein ibn Ali bagumye ku isonga ryo kwigisha idini. Subira n'inyuma gatoya, ubwo Abubakar yabohozaga ubuyobozi bwa Ali ibn Abi Talib, amaze gutwara ubuyobozi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ati nubwo bwose mbaye umuyobozi si ngewe mbonera muri mwebwe, nindamuka nkosheje muzajye munkosora. Ikizwi mu mateka yose y'Abayisilamu nuko iyo Abubakar nuko Omar iyo bahuraga n'ikibazo kibagonze kibakomereye mu idini biyambazaga Ali ibn Abi Talib, akaba ari ugikemura. Bivuga ngo nubwo Ali ibn Abi Talib atari ku isonga ry'ubuyobozi, ariko yari iki? Yari ku isonga ryo gukemura ibibazo by'idini, yari ahagaze kuri bwa busilamu. Uwo niwo murage yasigiwe n'intumwa y'Imana, ni nawo murage abayimamu bahagazeho. Ntabwo bahagaze mu kuyobora ibihugu, ntabwo bahagaze mu kuyobora amaleta, bahagaze mu guhagarara ubuyisilamu no gutwara ubuyisilamu bijyanye n'uko Imana subhanahu wa ta'ala ishaka, n'intumwa yayo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama abishaka. Nuko ngo rero ubuyimamu ni umurage ukomoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni umurage ukomoka kwa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imana subhanahu wa ta'ala ibivuga neza muri Quran, muri surati Sajda. Imana yagiye iti waj'alna minhu a'immatan yahduna bi amrina lima sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waj'alna minhum a'imma, muri bo twabashyizemo abayobozi, muri bo twashyizemo abayobozi yahduna bi amrina lima sabaru, babandi bayoboresha amategeko yacu kandi bakanihangana. Iyo ufashe abayobozi bagiye babaho kuva kuri Abubakar ukaza ukageza ku ngoma zagiye zikurikira, abenshi bayoboraga cyami, ntabwo bayoboraga bashingiye ku idini, yani yari politike isanzwe itarimo idini. Iby'idini byajyaga ku ruhande bakiyoborera bisanzwe. Ni nayo mpamvu iyo ukurikiranye usanga ikintu cyitwa ubuyisilamu cyaragiye gisa nkaho gicika intege, kugeza ubwo cyagiye gisigasirwa n'abayimamu gusa. Abandi babaga bahangayikishijwe n'ubuyobozi bwabo, bahangayikishijwe n'ubutware bwabo. Uko niko byagendaga mu mateka yose yagiye akurikira. Ni ukuvuga ngo rero ubuyobozi, ubuyimamu ni umurage uturuka kwande? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala no kwa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatubwiye rero urutonde rw'abayimamu. Hadithi tubona intumwa y'Imana iboneka muri Sahih al-Bukhari igitabo cya 6
ku paje ya 4 turabona hadithi igira iti la yazalu ad-din qa'iman hatta taquma as-sa'a aw yakuna alaykum 12 khalifa kulluhum min Quraysh. Iragira iti ntabwo imperuka izigera igera, imperuka ntabwo izabaho kugeza ubwo hazaba hayoboye, kugeza ubwo hazayobora abayimamu nabura 12 kulluhum min Quraysh, bose bakomoka mu Bakurayshi. Indi hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iratubwira ngo kulluhum min bani Hashim, bose bazaba bakomoka muri Banu Hashim. Abayimamu bangahe? 12, guhera kuri Imamu Ali kugeza kuri Imamu Mahdi. Ni intumwa y'Imana ibivuga. Abawahabi cyangwa abantu bangaga ubwo buyobozi bagiye baburwanya ku buryo nta imamu n'umwe wapfuye urupfu rw'ikirago, nta imamu n'umwe wapfuye urupfu rusanzwe. Abayimamu hafi ya bose bagiye bapfa bicwa n'abasilamu bagenzi babo. Muzi impamvu? Kurwanya iyi mvugo 12 khalifan, abayobozi 12, abayimamu 12. Ba nyiri ukubohoza ubuyobozi, ba nyiri ukubohoza gahunda y'intumwa y'Imana bagendaga barwanya icyo kintu kugira ngo kiye kugerwaho, bakabica 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 bakabica. Ariko Imana subhanahu wa ta'ala atubwira ngo yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Bashaka kuzimangatanya urumuri rw'Imana, bashaka kuzimangatanya ubutumwa bw'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ariko Imana iraga ikaburwanaho nubwo bwose yabaza abakafiri. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu yindi hadithi yakiriwe na Jabir ibn Samura aragira ati qala, aravuga ati sami'tu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ngo niyumviye n'amatwi yanjye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ivuga iti la yazalu al-islamu azizan, ubusilamu buzakomeza guhagarara neza, buzakomeza guhagarara bwemye, buzakomeza icyubahiro cyabwo ila 12 khalifan, kugeza ubwo buzaba buyobowe n'abayobozi abayimamu 12 khalifan n'abakhalifa. Thumma qala kalima lam afhamwa, hanyuma nza gucikwa n'ijambo rimwe ntumvise neza. Faqultu li abi, ngo mbaza data ni ma qala, ese intumwa y'Imana hari yivuze ngo kiko bincitse? Ngo faqala, ngo data arambwira ati kulluhum min Quraysh, yavugaga ko ummatiye abayisilamu bazakomeza kuyoborwa, ubusilamu bugakomeza guhagarara neza bukagumana icyubahiro cyabwo kugeza ubwo buzaba buyobowe n'abayimamu 12. Murabona ko ni intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam irimo ibihanurira abayisilamu abasahaba mbere yuko bigera. Muri hadithi y'ubushize twabonye iboneka muri Sahih al-Bukhari igitabo cya 8 ku paji 106, nubwo bwose intumwa y'Imana yavuze ko ubusilamu buzayoborwa n'abayimamu 12, ariko yaberetse n'inzitizi. Yabahaye inzitizi, arababwira ngo satahsaruna ala al-imara wa satakunu nidaman, muzarwanira ubuyobozi, muzapapuza ubuyobozi, muzambura ubuyobozi bene bwo, muzabubahuguza. Wasatakunu nidama yawma al-qiyamah, ariko ibyo byose ikibabaje muzabyicuza ku munsi w'imperuka. Nakuvuga ngo ubwo buyobozi bwashyizweho n'Imana subhanahu wa ta'ala, bugashyirwaho n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hari abantu bazabukoma mu nkokora, bashaka kubwisesekamo, bashaka kubwamura bene bwo, bashaka kuba aribo babutwara babayobore. Ibyo bintu nubwo bizakunda bikabaho, abo bantu bazakora ibyo bazabyicuza ku munsi w'imperuka. Soze mbabwira ngo nubwo bwose ibyo bintu byavugwaga, nubwo bwose ibyo bintu byabagaho, abayimamu bagumanaga umwanya wabo wo gukomeza kuba abayobozi b'abasilamu, barawugumanaga. Reka mbabwire ngo ku ngoma yitwa Banu Abbas, Banu Abbas yarashize imyaka isaga 100 intumwa y'Imana yarapfuye, abayimamu baragiye bakumirwa, abayimamu baragiye batotezwa, abayimamu baragiye bicwa. Ku ngoma yitwa Banu Abbas nibwo habonetse uwitwa Jafar as-Sadiq.
Imamu Jafari Sadiq, imamu wa gatandatu, amateka y'isi yose arabizi, n'abatari abasilamu b'abashiya barabizi, bazi ko Jafari Sadiq niyo imamu wa gatandatu wabaye umwarimu wazuye ubusilamu bwari bwarazimiye. Barakubwira ngo yigisha Abu Hanifa imyaka 2 kugeza ubwo Abu Hanifa avuga ati, Abu Hanifa ni imamu w'abasuni, imamu ukomeye mu basuni, na n'uwitwa Imamu Shafi, kugeza ubwo Imamu Abu Hanifa avuga ati laula sanatani, ngo iyo naza kwiga imyaka 2 kwa Jafari Sadiq la halaka ibnu Nu'man, mwene Nu'man yari kugira gute, yari korama. Uyu mugabo Abu Hanifa aravuga ati iyo naza kugira amahirwe ngo njye kwa Jafari Sadiq niga y'ubusilamu sobanukirwe, mba nararimbutse, mba narapfuye, narashize, nararimbutse. Murabona ko nubwo bose abayimamu batagera ku isonga ry'ubuyobozi ry'ubutware, ariko inshingano zabo barazikomezaga. Ni ukuvuga ngo iyi niyo yari misiyo yabo. Reka nsoreze ku mvugo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yakiriwe na Salama. Salama aragira ati, an Salama qalat, Salama aragira ati, sami'tu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, uniyumviye n'amatwi yanjye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, yagira iti, al-mahdi min itrati min wulida Fatima, ngo Mahdi ni umwe mu muryango wanjye, Mahdi ni umwe mu bantu bo mu muryango wanjye, kandi ni wo mu rubyaro rwa Fatima Zahra. Ni ukuvuga ngo twebwe twemera ko, abayisilamu twese twakagombye kwemera ko ubuyobozi bwagiye bukomoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amavu n'amavuko rero y'ubushiya, amavu n'amavuko y'ubuyisilamu nyakuri akomoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuza kugera kwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadin nawe aragira ati, nzagenda nkorerwa mu ngata n'abantu bo mu muryango wanjye, arabarondora arabavuga. Wenda inshallah ubutaha tuzareba uburyo bagiye bakoma mu nkokora ubwo buhanuzi kugira ngo butagerwaho, ariko Imana subhanahu wa ta'ala ikanga ikaburwanaho. Reka dusoreze aha ngaha dusaba Imana subhanahu wa ta'ala ko yadushyire muri baba niyo mva amagambo menshi avugwa tugatoranya ameza muri yo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.